Lielli Dr. Lukwia Melacho Hospital. Lielli Dr. Lukwia yam oberodarma iye yom tutwal. Oberodarma mar kagane. Donc katin en pere lobo wan machalu wedine, first of all wedine, lu reme, lu tenone, kedong lu akoro lu mugo machalu kaga choli kaga luo. Wan pe wabiye ni ngatomo line family pa Dr. Lukwia ni ngatomo line ma wan pudwa kwa pe obeteme. Donc pe mana miaro wachane malon ni la dit zero won ki dego ni Margaret won ki men oti Margaret la dit zero won pe obe lanyo luteno pa liele Dr. Lukwia pe obe nyaro ge pe obe lanyo ge pe obe ono ge dok bene pe obe nyero to pa won ge kache wan fudwa kwa. This is an assurance in la tela moke ken mazeru lui ni chere ka choka meliel kono liele ke mero timotima nywa ye in la tela ne wabi firing in ti wiu bi yabo teach la diro ken pipi kai be chere liel ne bero la tela maria lokom wood pa liele Dr. Lukwia wano mero ne ke kwan liele ke yik igangi kape ke bi yiro igangi kakamayam ke nywale ye Dr. Lukwia che walego ni la ten pa liele Dr. Lukwia katin kwane urwen ke yik en in a decent way la bo kelule wich du gola eno pero la ten la cho de kal pa wonne machalo liele Dr. Lukwia ene de kal ma ke twero yiko ye en la tini eno ni. Donc in la lagumo bet ke waro idikal pa liele Dr. Lukwia kai lago dago konywa konya ke war lutino mana ye chika chuli mapebeto dok wan pe lutino wangeyu ngoma tie yup mone ni wunu tika yupo ni wunu bichero ka yiko latin pa liele Dr. Lukwia wunu chero ka yiko ne dekal pa zero pe obitiyu lor korbe goye wan kwidu weng pewtem yonu ni anywa uchak meeting me liel dojo la dit zero aboga liel peke tuk kwede liel peke lañ peke tuk peke nye peke tuk liel zero kay meru yiko latini moy dikali yik latini ma ini nywalo won ke Margaret ero latin pa liel Dr. Lukwia ke kwany ke ci yiri dikal pa wonne kado kwer ne peke yigo bor wonne ci ke ci yiri dikal pa kwarne ka o kwer ne dum pomer ke yiri dikal kwarne ci ke ci yik bodda dane u ci yiri dikal jema kuja u yiri ngada dane waye yana lañ mo ne ke nyero to u bi mar maj ma wi u pe bi wil ci ga chuli peto te ka utime miu ke yob meliel yana don waneno community meliel bedo cha oker lo loga waganda edong ti community me finance kon community mo ken ma waganda ye dor wiye community na nyako nyige bora chuli meng peke no lo dira chuli won rodi Dr. Lukwia obirudan ma dit tutwal idigola pa kaka chuli digola pa luo Dr. Lukwia konyo ma pol unyuru mane weng la ke gak wo wa kumiri chawa na kan ke kwan challe ke ker ko dano lak Dr. Lukwia ti wo liele pe obe lanyo loteno pa liele Dr. Lukwia ma wan pourquoi no te mo lanyo wan weng ana logo ma chalu wat medical peda wat mo ma ke raya wat medical come pe otem obe mar maj mo ma wi upo bi wil pe otem lu diro dini actually elders ki actually politicians lu tele pa youth meng timu uye meng enetime obi kwera pe ku kolo meng pe ke nyebe digola pa actually ikar cha wan obi ga wani zero ugagere wuje pa liele Lukwia dano pe ye tim leverage wa wai zero
o gaga wi jimi pa liel lukuya wa ngom ben mir gaga ye od ben mir gaga ye dago ben gaga ye ngo ka de kwanyo dago wek jimi pa liel li bot lu tieno ne ki wori ne meng pa no ko tem tugo ki yob me yik o be niang ni lot kwat ki ci yik la tini dikala wonne o nyoy dikala da dane ngat da dane o nyoy dikala kwarne wa birma be ke du ka o time miu wi upe bi wil won fru winyo wa winya